namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Of course, DJ, yeah, Mayengani the president, link attack, link, of course, Kokwani Chauke. Then from them, and another update, yeah, bag. And then from them, several press Rhangani, of course. So previous of course I'm sure if you enter a video, of course, like one joke for you va booking Ben Mayengani no Mr. Post ashtu komba na problem in of course go point yayo ningo ira ku bahlanganisa. However, mndona ku nithlela ka post yayo leyi a yi fike yi tsala nhloko kuma a comment. Okay, let's go. Of course leyi nga fika yi tsariwa kwala ni hi hlawo akani Mayengani before la swo tala a hi sungule hi hlako i fika tsala kwini i fika tsala ku yena va ka Mthondolo Vana a hi swi tivi sweswo Kokwani Chauke, sorry mi nge swi koti ya Mayengani a hi heli inkomo before hina rita nhlavo akani i mani nhlavo akani hi yena DJ Jayi wa kona mi nga ma hleketa. Of course i tshame a postiwa of course hi Ben Mayengani the president. So this DJ kahle munhu loyi a nga close swinene na president Mayengani, like they are very close. No mo kama in most events va famba swin'we, so I munhu loyi of course a yi tivela ku mi rhanga phanda swinene. Yona mhaka leyiwa even ka cover leyo mi nga mi swi voni yi n'wi khense swinene ngopfungopfu mi nga mi kha mi swi voneni laha. Yona mhaka leyiwa. So since DJ Jayi hi yexe lo of course hi xitalo a tshamaka a na president Mayengani a fika kombisa statement of course xa ku mhaka leyi yi vulaka ku hi Kokwani Chauke a va yi tive. So this basically means statement lexi nga tsariwa hi Kokwani Chauke swo ku it's a lie. Hi nga swi vula tani swo ku it's a lie, ko va a promotion which obviously worked for him. Vanhu va ta of course va ri karhi va yimeleni club ya yona and stuff like that. Ni ku mina hayi a ready. And then of course hi hindza hi ya ka timhaka ta president Mayengani le 17 mi no fika ni hlamala guys. So ka Sunday of course ra 27 October mi no fika ni hlamala video of course maranga mphanda of course yi nga fika yi poster ya le of course yi nga ku tenga background. So the most surprising thing to me ku mranga phanda yena bag le 17 ni ku mina as you can see kwala na a xi na bag le of course a chela mali, as you can see yi pfulekile ra henhla. It's very teko the whole intention na ku bag leyi fike ya chela na mali le 17 le. As you can see a kha hi nyiketela loko hi cheka la swona ku yi cherile mali le ka bag. Hey guys, hey a swi ni hetini ku hatile ku yi ku hayi hala ze hala ku hlupheka yi ta cheletela begini manje. Loko hayi timhaka ta kona ti le ku vuyeni. As you can see walowo na un'wana a yi nyiketa that money nge R100 yi teka yi chela begini. Okay, hayi mute mraka phanda. Yeah, even then of course ni ri karhi ni mi teka ni mi yisa le a Xilumani Hotel section A. So as it turns out a ku ye va Zuma on a Friday. So mina no hlamala hi video mina ni nga ri aware no va aware hi swona ku a ku ye va Zuma le va ni nga of course ni fika ni vona several press Rhangani yi kha yi cina na Zuma a hi vekeleni video. As you have seen, mina wo lo mhaka kahle yi tirheni several press Rhangani tanihi sweswi hi swi tivaka of course ku na Jacob Zuma of course is a huge person khale ka president ya hina. Swi kahle loko of course va ri karhi va hi appreciate hina Vatsonga and at the same time swi vula swo tala guys, swi vula swo tala. Swi kahle unity a yi mahlweni. Loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.